do mtosani heze ntosa za Kiislamu hoji mlifua hanyu rimwambie ni yaukana eze nongonga zinjao suraya eze nongoza ni sorenga fataha eze nongoza ni sorenga daraja ya juu namna ikao leo ngambatso mdu leo ngani batso mdu ndorinritsa haukaya isawa Komoro waelewa zaidi isawa la watoka hanza waelewa ye kweli wani soyelewa ukana kabati bobira ile shawiri la he Komoro mkomori wae kabli ya ukama buhemjeni ya je ya mshangirie sideri joji towa ile chambo linu si wa Komori nda si wasi ekangara bilana ukweli leonga sarmu hawa ya burda leo leonga sarmu hawa burda hoka statistikma reanalyze hundu kana uwananyasi wala wasikeshe ipande shango ziwendao mbele wakana kwa tina ndongo waba haitoti kufu leo tiba somdu ngami makini haukaya sati tanabahi ukaye peplo komorien wadiso tanabahi ya ukana ele shawiri liloba anu de mkomori wae ya jito wabo ipasi june zetabu ziremo wa Komoro ele shawiri zima ye mkomori nga ibidio ya jikombo ye mkomori nga ibidio leo ya onesi ya ukana ngetayari ya wanileze haki zahe no maisha madziru aremo wa Komoro yakazeki fudingohi abaho wa Komoro waelewa kana sirasikaye communication wa Komoro sawa rambweze kweli wananyasi kwa tina raisonnement za welezo wa Komoro hao argument hao garanti toka yonzi ya utolabo wa Komoro ranzi hao warilabe au kabanu karna ujwari rumie karna ujwari rumie composition ya rumie ranzi 2016 ya turu ya babana shawana damu wa jihanti haina ujwamba nge bidio rendera waneshe jihadi shinu ritibuli asumana zali na shekudi shahahe warenga Komoro wende wa iskazamba bahanu watongo hewa mpua wa mtsunu iyo ndo vyajwe nda kensar mabotse madalu ndela kensar mwandu wa pondeo ça suffit kabati wakati wola atakana leo mwisha mrudhoma na haba ndo tujuhaje mumde mumpue mumtsune bahari haba kana katuja dunga sufuma yode mana leo na mwabedu kana ngamije patro mumdachi ban leo tiba somdu wakati ono kana wanadamu wanu kwa tina fali ka uvizwe shay kundi shinu kudisha wandu wanzu wa manipile yode maniparwa za hatu walo Ulaya wazaza hatu nwa baba hatu wahemba na inuruambie ukana mrati kubali arotwani kudisha wandu wakansi yabo haina dhoma na utohe abo hamba ukananga ibidio rijihudu murijitari sharendera to wezali mwasumana zali wasuhabu watu mpwano beha jana wasikira zida wa mtunu hata hinrushinuku wadungu faruku wa mwambambi hata hinrushinuku wadungu wabega wa mwambambi raji huzulu ne sheika ushahuana damu wao watsona vizio hau solution ya ukana leo rifanywa Komoritowe ya diktaturi inu sheze ndogo za wahansi yabo kufa usaina juhaba nwaji wa mle ani wajirende zindu za ukana hainu juhaba nwaji wa mshage wa mle mana hindi na wabuhe solution dem Komori ngwanzo solution da hivi ijoke nda tuwa sumanazali shati mnyanya na hainu juhaba na ukane solution giyo na ibuha wa Komori wajibu na ongo wa taarifu wende wa waneshe jihadi abona mtokanaze mvu mdo hanka na mtokanaze mvu nibala jumbe haina ujohabani ya betija mdo hanka na mshangirie fanya kampanya Yusufu Muhammad bwana bwa mparani mwende mwalale yo shughuli yangu shamimi chajojani hunde mdulo na raisonnement na argument na solution kana rendera wane ne abu atuma cheke Komori yuko zao nenena dunge mrufanyo siasa ya uharana ufenya
ninadunga usufa Muhammad bwana bakana na ralale ya bongo rambo zanyimeni wa usufa zoti zanyimeni ba usufa Muhammad bwana mtukufu fundi ekabwa manansi atata abege sisi kabati mrujojo ambe ukana karitim kinyume na sumanazali nide mto kinyume na sumanazali akaka mtujwa nyume mwanzao yo parti nyinga mfanyo siasa yanu ili tizireme nga mrudi nzira jeze mrudi nzilani samba ukana wa mshogoro nelejo tulafanywa Faransa nifundi usufu Muhammad bwana la kartina besoin nilo abaha sina besoin ya machopicho na bezi ngaranzo solution ya utoa sumanazali shati mrufanywa siasa ya uhara mbwa kumoronda lale ngamzambo ajiku leo haina ilimo haina wakati wa hasha ilimo shahao haini wakati wa hasha ilimo shahao kuna udorenge wakati wa wala mhogondo wale putu kuna udorenge wakati wa wama leomba wanulio kwezi mtukufu Yusufu Muhammad bana shilati de shei walo wa shikomori wa shitahao tizifafa na zigelegele Faransa wa komori wanzo solution comment on va faire resensibiliser shaizo mfanyao shekundisha Yusufu Muhammad bana mtukufu fundi mheshimiwa ngamfanyao hama wa isezo ya wala mhogo ngamwala utama aka umdo wakatokana leo rihunda solution wakomori kwa tayari eba mkamsoneze tabu timaji timwenje tishahula tihazi komori tende kiakia abole wo ekisiasa statistiquement ikamra donzangalie ze vote sari hundu sidera kobira mberundu ni chaguzi kwa komori sawa lembele anembanzi ya sumanazali wanunga mwanzo mrenge bahati inu wakomori walo nyolewe komori ande swakiakia sumanazali jemra merendera lale atija Yusufu Muhammad bwana tija mtukufu Yusufu Muhammad bwana wallahi billahi wa rasuli mimi Faruku ngami tayari mnisafi haina kasi mjokanda shansi na ulejezele sualalinu so Muhammad bwana mti wakati shinti de shei walo shawala imakatiano ina mndu siasa ujuhabanu haja hata keleze fikira hai ngamjoja habanu mumtsune mumde mumabezo manzao ona na mrega haina mndu wanzo ade mba siasa na sonde ya mimi haina hibla na mnikaza mdo kingia au kale osi chafizible nduhazi manu leo ti kingia wakati mwadiso safira zida mchotele dingo tsama na mnireme mimi na futu pasunga muamini neze fikira za hagu amrudinga muamini kuandu wangu wa jina sao miti chikunorisi miti Yusufu Muhammad bwana ambaye chikunorisi au komando ngasina bense komori ba minjaji kaza kamjoni wa nazali esha hangu de telefoni inu c'est la communication miti chikunorisi miti jetli miti Yusufu Muhammad bwana ambango dafanya mujiza mimi des effikre za hangu sonoke solution tibuzimbiza ekaka bati solution ya ukanale okweli rizika sumanazali baina rijihudumu beko moringe kozao rende rafanyeshe jadi shiruri tuwa sumanazali haina nzia zobira baza mwandu ya ukana hindi obalo duja dobalo mlangu ya swafi shesha hangu communication iyo de hangu ninjambo wa komori kamjo kosa komori nende na tuwa sumanazali ngamina communication ni tekeleza usolmo wa komori shaminja jana jikaza na mbanga mso komori mimi dewa mwana bansuheda wala msono siku na juhenda ikakajaro ekanga mnida kampaka mswasiha nendena rendwa jeza wa rendwa wasaya sindami abenge si wahanjumele unumpango kwa mwa majadiliano na mbeze invitation bale yongaranzao rijeri fereshe de makalima yamwa ni Fahami Said Ibrahim na mwishia baba nunga wa komori afanye publication raonesa ukana dhamana ya uneswa ni metro Fahami Said Ibrahim shati alama ya ukana leo mimdu wa Fahami ani deze fikra za Fahami ndizo na zankulia bumasanizo majanizo shele ni masanizo izo na ankulia deze fikra za Fahami Said Ibrahim
fahami mdu hauno dhamana ya kaurongowa sincèrement hauka hatushe ze point faible pia haonesa ze echeke ze erreur razifanya shaka jafanya ukaidi wa hitswani wa ukaleo mraone mriare mahiyo yuenda pate mikirado ra mahiyo bahibahi watina solution wakomoro wanzo solution Metro Fahmi Said Ibrahim hajana solution na shwa ani izo haba yaudi zo akabidiriza nkuli de marunda Metro Fahmi Said Ibrahim yakawavurisa leo marunda yalihao shati de marunda yanyo yamboni Sufu Muhammad bana na Metro Mahmud ngaso jwangu azombe hindri waje wajira ne majetli na mashazinegeri ya rabbi ya rabbi ya rabbi namtafadhali mjishwa zahatu na baba hatu mtiswarari yazi tomware ne magurueti wala hukabao na mwalibere zenye wengweza hao wafikiri watazahatu mlo ulaya na mjishwa zenye wengwe Deze fikrati dezi tembezoni Sufu Muhammad bana na Metro Mahmud ola la son kotsoni la son kotsoni akama Mahmud ola karma faminku ola karma fami kwa maparti jua wananya wasiasa wande wa mrengo wa mzungu sai wa mvuriza Unguja abalanda talari nywa mvuriza Unguja ipalasio na bale siasa ngi ondani kwa uoneza hasimbuha Mtume Muhammadi hoenezo usilamu wa hasimbuha hotuelezo andukana inde dini ya kweli hasimbuha harudi hakozwa zifumbo shuhina jana hasukumlwa na Mwenyezi Mungu atojojo afanye kumfanya kuni abe na mkema isilamu nyonti pia sha Mwenyezi Mungu hatamane na mnainu abe ngode mana rutojora nti ho hanka karna uranso ho hanka karna ukubali wake mrejara mbe ukana ile shawiri do uzimbiza wallahi la shawiri tindilo ele shawiri do ujitari shahau kweli au kale shawiri la he komore de alonilo Embanzi ya ufujari ya Sumanazaro wa Komori wado jua urari wa utsungo wa hembanzi ya kibri ya Sumanazari shati wa jeni wano ya Komorisa yangamia wanwalo yuwa bakido tsodziwa rede wakati rijar makalima ya Mkomori harume kampani rijoi balia ngujota waya ferahana ukana motena ngabwa Komoro walota yari wafarikiana ne dunia rahana ho kansi warudi waone mahaya ya enzi ya Sumanazali akangwa loka na nzaya ya baba habo wa Komoro tisilamu ngamlinda usiasa ifanywa ndahu witena ai banu karsurema na opposition ngabo mna inkudi wa wandu wanzoa la baba hatu na zaza hatu haina dhamana ujuha wano haba ukana yele shawiri nge bidori juhudum rendera waneshe jihadi watongo hawa mtsunu wa mpua mimi hambwa fidiyatun nafsi tijitola fidiya harumema dhamana wa Komoro wama ukana ngo tayari wendo waneshe jihadi ni watu sao haina mramba ngondo waneshe jihadi haina ulona hidwa ya ukaya shide dhamana habo ya jianremesho bana ariana futru mimi Riena futuro muhimu ze fikra nzi aminio nzi wasuilishe dohendara wanena Sumanazali dohendara njila neziba nina suma hizo mwana bezwenizo garanzori ono wa Komori hena mnaikao leo ambangu wako zao rionena mna wa Komoro wajojibu massivement au kama mimi ngamzambo ya ukana haina mrenda kansar mabunjilo la Sumanazali ulati mdulo nammo wala wandu walo ahira waenzao shaina mdulone rohahe ulone akli yahe uone namne Komori endao kiakia msona mrajenda ketihiri adore me Sumanazali na mkubali kazi la maiti za Mungu wala wandu wafa mbinguni wajuha waenzao leorti kubali wandu waenzao ni harmesi ya samshinzi ya Komori bwa Komori hewe inuijifanya Wanwe siasa kaubidira na roka soma bango ni kaitina bezuele ye kandida rijoka mtu wa 10 Novembro edafanye siasa inuijifanya siasa ijifanya bwa Komoro watukufu abenge ye duskura Metro Fahmi Said Ibrahim riba bambu ni masani zoma jani zona mwishe zona mbao
banga mjojo hamwe beridungu fami kartujo ori mdungao yoti shughuli ya hatu sharambari yankulia ze fikra za dhahabu za tekelezwa ni mentrofahami Said Ibrahim. Fikra za dhahabu, fikra za marunda haukafahami hajana hinri, hajana solution, hajana ide, hapropose, hatushoma halani pia mjojo horendora retushe rirenge. Wakomoro watukufu, Wakomoro watukufu, embwana yandi sonja suraya, embwana yandi sonja suraya vanu ritani ngaba mavamana wakawasika wa ukaidi na uguguru wa hitwani wakawarengele para kiwanu kawoli okawatrodomoni warenge wanuku wandu waba harzamba wandiso Samuel para kingwa ile wao wandu wao wandiso elewa eze fikra rizambao muda wansi hubanu ngamjwandi soona baadhi ya madhamana wakawabia za milenje, baadhi ya madhamana wakawamba msi rendera waneshe jihadi shinu. Alaikum salam Rajab Saad tosana salam na zuendele vanu rizambao rimwambia nukana ngabo madhamana wakawarenga msi wahula wa utombuani wanu kawaheziza wamba kwa tonza waelewe ilahi turjaun wama ngondo wazimbizi waelewe wajibudisho wafanye makahari alingwa budisho diktator kabja siasa mbukado budar ma siasa mbubudo hahe harmwe arhamia ho hahe shaka mnungu fanyo mbana ya siasa kabja hamakahari na mabudaji na uzimbiza na uvuriza eti feka mnungu wano na diktatori mbukado zimbiza na mdanso mzaha nga mwanzoje mdofarirwa mdosikwe na mnanu kamja na mje mwene mwake makantita ay rudi uje utirubuhe ewe nga msikitiho tabu Mahamudu tabu Metro Mahamudu tujajiti Metro Mahamudu para shahada kadon rarure jowa kumori haraka utawe shaikudisho utawe bembidi mwairwari ya yongeza mao nguna mrehemu yembanzi ya kaweze de jimolo amaukana yembidi mwarwari ya isa mimi tiremeze darbi zangu tielewa ya ukana uwandu wanungu wajoenda wajihunde wandu watano ni wajodo wandu wajokana wabakishwa ne dini hiyo ngabo chimbo silo lamba ukana yembidi mwarwari ya isangeza mao Usufa Muhammadi bwana na Metra Mahamudu tu yembidi mwarwari ya isangeza mao wanwani somtrawani wanwani somtrawani ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wanwani socha wa usufa wanwani socha wa usufa mama wanwani socha wa shekudi shaji mbari Haukawale wakawala wanu wasika mshili utsonansa wanwani so watawa alafu hena mria watawa eni mria watawa nguriwa leo ni parapeli nsana mina beka mavamana walo iho Faransa na wazaza hatu wabo wakamfukare pia warambe ukana pala labo hotele botila hajimba ide shekuri shausufa shangari warao atijo waritsunu wanaba honru wa mraoni mtijo watsuna hakufuru mbevitashi fikra mlolizo ngwa mraoni haukanga msongopo wa wanrumwa wa hansi basi sisi rifweze muo akasisi maridi ya Hasani kamjaridi ya Hussein riena foto aibo abeka na mnatese kufuri hunde solution redera tu asumana zali mnatse batani
قاونا فرحان يورد قاونا فرحان. اللهم اجعلنا الفايزين السنين بعد السنين. Siparapeli kumelo ya wanrwalo Faransa. Wanzo wacha wale botila shufa Muhammad bwana sharingwari ya watijotsuna hakufuru. Bomana vala mimi siwambia sabana rike makini bedu garantia nteradunga yode njema abungwa chohuja shabana bago na matswanzi misi jonza warante matswanzi waje warangariye basi karsubana nao. Wapsaho Samson mwako wallahi wakati na hunrapeli sisi hata magari yao au kajana wadubuzile wa mtunu hata kwa chabu sasa leo mungu preparo waje wadefahami sena yabo yosi ya sendri yau kahinu juhabanu watu hawa mde hinu juhabanu watu hawa mtu wa mkweza marahoni kawakara viwaransi wako mwanzo solution. Salamu mtukufu bwana Mamiri. Salamu mtukufu Amiri. Amiri. Bomana mshio. Abongo shio. Valari kautaraja mumbabi ya hutuba yafanywa leo padamu ananifahamu Said Ibrahim kauri nswako muda ukana ekari shukuri alishukuria shade de marunda ya zalihani harma intervention ya Metro Fahami alafunga mondo wanjara mashauri ngana nationality izo sidio sirahamba ramba ukana izo fahami ya hamba agara lokana kwa wako bori kwa swali wa shwanzao ani izo fahami ya hamba hajana solution hajana ide hajana proposition haina kalite ya ndongo hajanizo donc eze ndongo hizo rizireme akoti shasika gamba fahami kandida wa hatu haufahami jauraba ya marunda ya intervention fanywa ni fahami leo aningiyo na utajiri ikala haina mkomoni ngebido ende ya inyamilie ende ya renga haina mbabani kaule unga mjomfa ya warumi Amiri ngonoje ya hutuba ya fanywa ni Metro Fahami ngo ya analizeje upande wa mtukufu. Salamu alaykum wa namanishi yao fahami wala kajamano ngozini wala kaurezone démocratiquement ngonelewa fahami hakana namna ijoshinda ritowe system ino do dahar ma vote mana haonokana za option pia kazi ti possible de option do dahar ma vote ndera mgabili no fahami hajele zanro poparu wani pia izo zamba ukana ngarjua kaza vitinga zanzo zihibwa ngwajanza wazide shana rende zini zora hamba uzo kabadili hata bala sana ngora fahami akamba bala zilande mahadi strato kadami nawe na beganelani uno wasaya ndaba ukoli karjabadili hata haramba ukana ngarjua ukana ze voting zona mharbati shana rende na rende humbwa ndani na rende ndera mafronte beka rende mafronte ngaba jobadili hanrogo zinji fahami hazamba ndo tena habana rende beka rende wahidiwa wa Komori ngaba jo declenche soulèvement populaire yone namna kidhamana ya kurongoa ngono shangono fahami hajujambe ukana batiheda munuka jazamba haeleza kisharia manola mrasoma sharia haeleza kidemokrasi yenzia arjo shinda hatariba ili wanadamu wangu haelezandro maisha ya Wakomori namna luma zero haelezandro namna mwana mkomori ngujo kamwade kana hangaliwa ngujo hufaika katina mapesa haeleza hizo pia donc kufahamia kanzeleza ukana hoshinda rto harma ze tabu zinu na rende harma ze voti na rende harma ze chaguzi rijua hata bofaru ngosheleyono rodo zamba ndo damina wewe ukana heni mru na tosano mjini hao yatihidiwa izo karjado zamba hakika zamba ndo clear kama clear ngalia bala sana kufahamia kamba bala zila akafanya continuité sisi harma communication hatu kabati hata ruga badili bala kabati hasamba ndo haba kana ze vote beshonga oneseni shaka heni mru hakanti ho mjini hao harma bureau de vote ya surveille yabo ze vote kazina uhibwa fahami hazamba ndo habanga ze organisme internationaux zino kushida rifanye rizia sécurisation rashida usida rifanye sécurisation de vote ama hizo pia ustarabu pia huo donc Metro Fahami hapa uparu wa Komori rende harmonzia ya kistaarabu njia ya ushinda riwane ni wanadamu wanu warengetia tumateka wala fahami hajujambu kana na msoma bareni no kajazaba ndabo kweli paske wala mri atwalia wala mri unenti wala hazaba ro hamba ukana hizo ambao yupeze ze mozahe yupeze makalima yae ekado bandrugo ya kilaba sio kama no babizi na kanzana wala fahamika jambe nujuka kandida
ambao kana ika parti jua wa mkubali ujohenda akakwaja mkubali yengu jo sumete bahibo mwana mamtukufu faru la fajipei zangu faria zangu famia kababala zilani zafikira rasubalia wizo ila de communication ya hatu wiyo kabati hata nungu za badili shabana shintabishao wanyasi wanu watukufu rawambia wajiwa rangari ya runge fikira ritangani fikira wazima basi wanu wazima wasukubali warelewa alafu zintabishao wajiunda tawajiuni leo hauoche c'est ça le problème manama mtukufu ngonsive iso nabao kwezi amudumo mtukufu yani yezintabishao wanyasi wanu wajukujoji unru waidina wararu yetikereka wajaba watowe matwanzi wajara wanibwena yini babane bwena ni hatu sontipia zonizo mimi na kakautan taraja mumbabi arma emission yinu manama mtukufu à l'enfant du pays kana fahami izo haba lazile ramba wizo kabati hata ngora change aboti unikale kalima kwezi en fait mwanama amiri ngojo tafsiri mbabi aukati shi afahami haba kalima bala ikao mzee watu hajimba iswali hanzo libira haku ekalo hamba ukana ngamonzo mumnika legitimite na fahami haine saukana fahami mru wa sharia hauni saukana ye hindi ni legalite yoya hatrabidiri yanku washe legitimite okeja kubidiri kubali haukasumani kaja kubali wano wakomodo shaye legalite yonge bidori bahare riasepte en fait hajimba iswali miwona hama yo unyamilia haku paske fahami habiri harmanzeza harmwe sharia bala haune sanronronro haune saukana tena kabati shawiri shahe komori sotide mkomori wai sawa nezenti zajitoa harmweze tabu parce que kabla zangali harmantin sal za Afrika makatib zabo yanu mwana maamiri yoti community international tudwa jwa watoe zibuni harmwe mindu lo shauri hao wajitwalia wa urasoliso wajitoa wa useze za fujarizo leo hajimba swali haringuli ndo wahindi na mapakistani wende wa mwanili bwana ko amusonili jeri mkombe analize malafa du pays maître Fahmi voilà hakawajibu indirectement parce que nous maître Fahmi yo ridunga sontipia yo analyse ze pour ne ze contre ngucho yeye ngwabukana bashonga bandomba ukane ka sisi rende abora légitime voilà kawajibu indirectement kana ekakarchenda abode wakatram légitime wala maître Fahmi hazabanro amba ukana garjo jua upara wako garjo parantiza hobonze jerisimbie les gash garzo jua upare mshini ya jarfanya autority yafanya yalekezensi shakarna ujua upara mungu ya janzensi ya hatu rahanasi Maître Fahmi kachazamba allo kaza ujibango jono ewa ngonishi oui donc Maître Fahmi akanzambe ukana kabana ujua wajemjeni ya jenzi hatu rana siwanyensi donc yabakanza ukana ye destin ngiyo haruma wa Komori ye bahati abaha isezisewa irniki wa sisi wa Komori donc wanzambe ukana si wa Komori side wanu joka decide enamne hatu yanzo yende maisha hatu abaha nga depende uno wa Komori shaka tu depende uno wajeni ila namna ya kanza rejibu kistarabu ila kanza rangozo wa Komori ila ngiyo mahamba ukana wa Komori na mjeri tange rirenge hatu bairengwa mateka shaila wala mrasoma kimahakama yabukana mjua haba helio akawieleza d'une manière indirectement d'une manière beaucoup et mustarabu haelewa vala Maître Fahmi kajua banongo jao yujua banongo kistarabu wono babi mo wana mtukufu wa bega na faruku wao c'est-à-dire Fahmi wala mri asoma kana mjua yambe ukana na mjua msoma bareni no mjua hamba ukana ye bahati abaha gyono wako mori abaha ile kana ujorongo kihajimba iswali hibahi atsoka amatari la jomoha ni atsorongwa gaga hima hiyo Fahmi ujorongo ya zamba hamba ukana ngarzo ujua ripare mjeni ya jarsi biele gashi ngarzo ripare mjeni ya jale kezensi shakarna ujua ripare mjeni ya jenzensi ya turahanasi yabo mwana mtukufu abonga mniko madama yabo le kalima kwezi marhaba wananya watukufu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mwananya mtukufu Faruk mwananya mtukufu Amira msanu mwambie na maneti jau zadeni maana vani leo bwana waswili
ruasili harwe verite ya izimwana ziliamba de raskabili rizwa nao amini wana faida ya masiwa yonsi amini wana izi faida za maraya onsi yode emana rijona harwa ufahari mana leo zinrazele zabani mwanama amiri mwanama enfant du pays zini de zaka fahami Said Ibrahim aja a analyze tu jumla mana izo dozo zile kula wakati riketsovani rahizirongo be na ikale wananyatu walioambane de wala govani harwa iparti nzima ilioambane de wala manarenderalale aurate mtsanga risule wala wale wasule donc wananyatu wao kawasina izi argument za uafronte wananya wawajilie mana watu wa Komori wana akili na hikma wahilala wasfikiri wasuona izi kweli wahanozilio wasuelo ambawani kawasurubinga wahano illa wasawe war police darajani war police arwa daraja ramiana rife babo basi iyo dema na kwezi wananya watu msahono mwambie mwananya enfant du pays amba ifuraha yale onami mtuhambi amba ritona wazaze walio Faransa watu jibambua harwa ukaidwa hitwani mori mayatu benzeituni simono babo vrema harwa furawa shau amini izimbwana rizwa nao ahamada zaituni na wasalia wananyatu Salma Swaba wananyatu wantashe waliamba wakomase urihira wana wababa wakomase urihira ambabani kweli enfant du pays na amini na bega na amini izimbwana muzwa na ubabu mwanrisa umoja zanrisa habega tazisha enfant du pays zina watija amini tazisha amini wananya izire zone mamuzire zone ubabu risizona na usikubali ama wanyatu wao sule ria ulawa maana wao watoja wartune iyo de namna wababa kwa warambia mwana enfant du pays tena warambia mbane na babo tabu mwambie na baba hila mtu wa mono harwe zifikra za nyuzo na orenga telefono wa mwiri wa mdungu na ukaidwa hitwani amba mane ntinoende mdunga enfant du pays mane ntinoende mvulshia beka mane ntinoende mvulshia amir iyo tile demokrasi wasirsu yenye sa maarifa ya tubani wa Komori wana hikma na akili kula suku msija 10 kula siku ya bili msija 40 siku ya 110 babu hajimbaye ukaidwa hitwani asijoji hundra weke na iyo dema na ramuhira hajimbaye rangwali ramwambia mbalisha ukaidwa hitwani uje maana waijoji para weke wakatoe zivoti utokensi mori mwana yatima babu osfanya jeshi wajua mwana yatima hajimbaye usiketi kalteze kujua lioto ifanyao wanadamu wengi wasujo hudunga na bole amba kusika na wasi babu wawe mtu wa azali bohaji yabo ransi ukaidwa hitwani uje ya mahiyo ya horsiata ya jatanganie na yangu na enfant du pays rimreme yo Idris wa Musa babo ko bo mtukufu hajimbaye swali ransi ukaidwa hitwani uje uke karibu na wasi riwane haki na izikweli yode namna kwezi mwana enfant du pays maana leo tuono mori utengera haswafi kabisa kabisa na wamitkana raha na ini kabisa babo mwananya enfant du pays rengare ndetse na mwana papi anatandane ritualie izo ya lazimu rijenazo bani amaneka baada ya wamumaliza dorongo amba usudela enfant du pays yauka hamba benabdaro ngwamba wabenzabure wabuliwa mtasona mori mabarbari alawa moni na pasheti na ruaransi asumanu wazali rilishe abasa kasuna hana ile yako iruamba asiz kabasta aina hanao referendumu zile kabasta azina hanao zidzihwa asiziridzihi namo mana ile asizi ya unafiki na chambo yode emana mbana mje rijera mhobo we asmanu azali zinswa na ekamusaru mhobo we asmanu azali zinswa na rumtowe za moni na mje tsanganihe rimamie ri arjushie yode totongesa umeso rijue rivuke insha Allah taala mwana enfant du pays kwezi. Marhaba mkombe marhaba Amira ukaya haina Mungu tiono hama hatimiadis hutba pana mwana fanywa ni Metro Fahmi Said Ibrahim
yode yene sokana ngafikira ukana zenyu wengo za hatu rizimete rizifanya mise en jour tafsiri hivi haina mwanadamu ikao leo riono ya ukana habali ya marunda harihundi ya solution au hatanga ide au hafanya proposition namna jeri joko kufanya riwane ne aizi ya kuja rasma nazali mwanadamu wakati wowo ngari duhumremele koti la lazim abo shabaki yabo hindi mitwala au kaba ni peplo wanu abega c'est le pire ngo juo wanu owananyasi wanu maguguru deluxe wanu wa Europa ni wenda zao wao wa biblio haku ezetabu zile nguvu ngabo bri Amir coupe micro Amir amivanu kweza amivanu coupe micro d'accord samahani kweza mkuu okay maana kwa kama na mkomori abenge ngebidio haina mkomori ya ilewe ndongo mbili wenda ndaru harumai bwana yini hususon wazaza hatu makaziwa emihonwena mnainu ni kudisha wandu wa msindi hao nena mnainu ani wazaza hatu wa baba hatu mwarizaya mwarilela rimstahini harumai bwana yinu mristehiyo kasi wanahanyu ranzija na tale mrito sawa mbwana raibali ya ranzija na hatale leo ni mkubali yaoni ni mwelewa waoni ya ukana ngamsaribi waoni kudisha wandu mrione naye sha alhamdulillah bamri parate na mrambi ukana bwana hatungari mwelewa waoni sha anga wakati kaweze kweli wizonga zijobenu hena mnaini ya heshe nkudishie eka kweli zo mwambao waudwa zato walo Faransa wamba eka kweli izo mzishanshio ya ukana vanu Yusufu Muhammad bwana katina fikra ya ukana ya zievot shado mnyanya unwa ukana leo kazi na ukaya hehanwa haungwa joko uzimenye fumbili bahingari mnikoni miadi ya ukana omwiswa homwezi unu ngari joku mtsuwa wadwa hamba wotsindami ngari sina klaya isabisha wangu walo ulaya fe ya homwezi unu ngwajo urabi haye klaya Yusufu Muhammad bwana na mnailo wa abo yode mana sis rapie soneri ramba hajimbaye wojo jundana mole buru kutulo haweche ugo kabo we haka ujusuzwa mahasa kafawdal bwako mori waripara hana mnaje dabu warenga mabido waro no sokana ngabo tabu ya maji 2023 na 2024 wako mori waripara na mnaje dabu warifanya mapicha warambia ukana nzaya zihaladara komora kabasi tofauti ya makatrami bushini no wanansi wa Komori namna waishio wa Komori waripara sababu hindi warione saukana maiti garsi na muda mwinji wanu ngasongo jihunda hamweze nyumba wajifia ibanga mwanzo wa Komori waripare namnaje vanunga mwanzo wa Komori waripare namnaje ebanu wafeze rohonda asi haudu adunga sumana zali na mrambi ebanu wafeze rohonda asi haudu adunga sumana zali hakuwa Komori waripara hakayamba ukana Mkomori hau haina mdu mwenza akili yowele wahezendazi yejusuzendazi na mneni yohelewa timpaka ya rumiziwa bahibanu wa Komori warumiza hezendazi warambaka ngo tayari nandizo riziona wabaha haina mdu wene soze tabu zijura mwe Komori yabo si ufanya yabo shauri la hatu hindi nabo sababu bulwa mlango tsaunu wamba ukana ngaibidiyo hunde taratibu rendera wanene mwanadamu iliri mhuzulu harma eshehirisha uharamu ya dunisha le shawiri duambo wa Komori ya ukana ngarijitarisha uhafikra na mali na mvuu rijeri wane rirema 2019 shawa mremo ya rirema urika harireme msomo sawa na wababa hatu wadada hatu wakauradabisha redeshioni wanguwa hamremwa mrako uremwa ukamremwa wa akli ani mwadabisho wakauja ukishembra akli ebe asumana zali
hariremembuda 2019 haraadabisha harichiakli yode namna kaubidiri mjibu wa Osmani shakaja kaubidiri mambuda ya uzidi ukaidi wa kitwani wahambangari chawao kabidio ukana imbuda Osmani azalia riremayo ike msomo kwa sonmweza akili za hatu ikedo picha ikedo shawiri ikodo intifaki nzima ya ukana leo Osmani atirire mbuda ila tena bodu fiju sha ekale warifanya namna yinu rinyamize zichwa Osmani kujoka mjunga utorire mambuda haina hatsanu sojodo hujairire mambudo bodu fiju yeri mambaza abenge sisi wahanjume riaminio ya ukana ele shawiri kabati bobira na bomengoni mweze peji kuzilo na Osmani azale shekulisha hawa warengele shawiri lahu wakomori walifanya hamaa dondrinritsa ya hatu yani wendewa hatarirendo ukana voti ridozi riyekarishia voti opposition wadori ya voti yani yodera daraja la honda haka wendewa renge communication yakaubirisi isiritekelezwa wakomori wadorambia kamsha eka kweli wami swabaka tiroha tsozi woniona uleo uandwa zingizao mbaizi ya Osmani azali wadongo rambia ukana eka mja eka kweli wanwandu warahitswa bamiri yekomori enda kiakia kilo sukari lora lishihina majana mane maudu gunila msoda lijokara lizuhi jana na mengo mitano waudu waritore yao bamiri leo warishinda siasa bami leo wanadamu wana wakomoreze damu zichi hao wananyasu walopirizo kweli leo warishinda warenge mabango waramba bamiri yode mana ya ukana leo sini ya hunrasheo legeni hafanya mkacha sini ya hunrasheo hauka izo raka ubidiri hunrezo hamba leo wananyasu wabori chawe wallahi ngarsina argument wala karsina bezo bamiri lifanye siasa ya mapesa ye mkomori nge tayari wae atoe mbera he namna inu ye ichera hani no yafanye siasa ye mkomori nge tayari bwamiri atoe nkame namna inu yahuze no wafanywa siasa Osmani azali ya roho na izo ngari ziona bwamiri hako msharaha hongo utamani unguwe no huletiriko yanziwa usufa Muhammadi bwana uvae ekusi tayari utoe mapesa leo utegari mafura rifanye siasa inti siasa shinui jihadi wallahi nga wajwenda hemindu nondo waishilie ye mkomorulo tayari ye damu ya heichi henu hifadhe masio abenge mda tido namba kaneba neze malingi zonda ukartina bezo mbrari bali ye mali ona baishe kandida rijoko humsa leo ya doenda karobo yeti shuli ya hatu wa muhimu de mdujo jariwani liye masiwa ya hatu sikartuta kandida ujisho au kandida unona karafati zaali au kandida utobala rumagari baishe jobali ya bekani ye bezo riloniyo ya kimuadilifu yaelewe ya ukana nge tayari ende wanilo wa komora ukange bidio ya amini ya ukana ngujo chende ngujo kubali ya chendo wa komori wa mdunge haukai uwa wa komori tena manzao kartuta fede lamu ngaranza umrika ule unge tayari ya chende wa komori wa mdunge na ngar aminio harmweze statistic razifanya neze analizi raziona riona ukana wa komori leo ele kalima wa joli bale harmweze kampani tayari wa ferahana ukana mmo waone Osmani azali endele usoni mjuma bana yode mbana alizintiti hangu naifanya wanama watukufu Kardo ngadi tukufu ameshia wao na ndio mjumbe wangu Amir ngabo ya banga ameshia ika rendo kubaliana wakomori ngwarambo ukana ezi ya Osmani watu lojuko shida warume mana wesa wa eshuwe ngamonao namne maisha maziro ya lona wakomori uzamba ndo yao wawambangu wafanya emergency wajaba wanunga baluma bidu ya maji ni wazaza hatu wezungulia yabongarelewa ukana ila emergency ya msolata wambakanga wa emergency ngamono ngasi na mezi kabati mwenji na rozusu wakomori ye emergency yo ujwa kwenda aje vatsina maji na mwenje amonzo na mbilo wa efasira emergency donc wakomori kwa timalaba ngwaele wao yabo hapa wakomori wanikiwa washemdo hombini wakomori abaha ngamumla biyoni
كونهم تسوى زالي كونهم تسوى يا بابا هو استراتيجية virtuali namna jerjo kufanya atarishinde risibi waze voti maana bahanga silazi wa Komori wasawa wa embrace ze fikira za hatu wa Komori ngo ilikana e communication hatu kipitia bure ngo dunga ze fikira za hatu maana ngo juu wao namna maisha maziro ya leo wa Komori ya baba digitali ina majoro kwa shida rifanya asuma ni libelo wahi wartiribieze voti ya baba nushinda sensibiliser population rihonda namna ya ushida rizieze voti sihibwa ndabona ustarabu wasa ya vanu yata metrofahamia zamba muziki watu mtukufu ambao kananga rujua tinjarma zenye idara ze les plus grandes instances internationaux ritwali namna ya usekurize voti na wakati wa ushinda rizieze voti sihibwa nguo ritwali namna duko ushida rifanya hata ze voti zinu sihibwa hizo pia kwa Komori ngasi bazima ikarikubaliana ngasi fikira nzima bahizo zizofikira hizo jija nyingo atazamba heno kati ondolormo haki yakunge bazima nasi bahina mkemakini mwana la fin du pays mwana mtukufu Zikongo bega nizi mbunge bazima nasi manangu amini ukana kasi haruma ye haki na recontinue e communication hatu risimani na Mungu au contraire na reparwa nyanyasi riwaele ukana wote madiwa hatu ya watu mzima yupo rasumani ikawa kiri warensi legiri warensi watipogu gurusheo wajirike bazima rihadisi rijue namna jeruka ushinda ikakushadika kweli mwanzao ze faida za huwa Komori kweli kwa toza na sapede za kinafsia mwanzao ngwasikini yao ya mzaza hatu bali mabarika ya maji yutsaho maji kweli ngwasikini na damu wao baina warensi ze principe wadungu kafabakara ngona principe na wameke ze principe kwa kote wajiriketi ritwali ingarifanyao namnaje zuko kushinda rigabili ya fulambe maana bana fulambe rake jazingaro toma example mtiti Yosefa Mohamed bwana yipo bwana ngojo tula mafuluriza bani fulambe rake jazingaro fulambe rake tuba sulwa mafuluri ngashuloza bari mimi ngamstehi namna yarengwa kijibiwa shabi mimi mwanati Mkomori ngamina hikma njuzi sasa barriere ngo hidila nura hakarja hunra umshika sina ushinzi hakarja wasul mala kanzarande tuno hama bafanya fijuha ku insu wakati miti ka ufikiru kana usisimame bwana ngujo ya parawambo ingarifanyao ikarikubali na kangare ndao namna ndio joko shida rifanya tarzinga manyongo hizo ndizo mimi nakaufikiri chanja kamba kama vitula maflori izungulia samahani wa Komori mnaangalia na mnele ubami mwanansi Mkomori mtabi hao nisijiriyo kweli ngamtabi ni maisha maziro na Komori ya wala dhima njeuzi se masuala yao yenga tuko kufanya hizo ndizo na kauli na usimame bana ya jari pare rihadisi yenga rafanyao hizo ndizo mimi na kanzanade wanama utukufu la fin du pays na bega na rikemaki na Mwenyezi Mungu bazima nasi riduinge namna ranise communication ngamona wa communication hatu koma yani supporter fruit yani so waswike malaga baba wala watu kadasi ngwaili wao kana ngasina haki sha bichokiri Kongo na matwanzi yodi heli na ruwaelewa na ruwabe wakati watu nziro ojo kesi waripare rihadisi wazima na bosi mikole kalima mwana mtukufu fabika marhaba mwananya mtukufu Monsieur Amira enfant du pays tena na wali ambade kawasivani elamini kawasivani sirongo wa ukambane marhaba tena marhaba asantum donc ursu amini kwezi watukufu ambaye zimbwana rizu wana isabanir kabili maana ruswenda harwezi voti vabo deja wa etape ili ambaye isarilish riswenda harwa etape yangina deja rikubaliana amina barswenda rawane na kaumu ya Asman wa Azali kaumu ya Pewini. Donc babodo waswambia wa mayatu waliofaransa mahususu amba namrangarie kwezi wa mama maana msuone zikweli na uhakika wa hanolio maspare wantu wa msikani harbagiri abega amiri enfant du pays wotu wantu amba wasumtangisani marki kawaparo zotangisa mtu marki merci mwirani haizi haki za umma wa Komori ritanganie ke wazima wa mayatu
muone zikweli na wababatu na muone zikweli wahanoziliyo babu wa baada ya wamwangeza kwezi ni wamwambia ukandida atotsaulwa awo wa ipeplu ya ukambane una responsabilite leo ini bani mwana makandida ili ambado wa Komori aude zi parti ratanganiha renderawane ijihadiini yeshelea uyelewe amba una responsabilite zilio harwa shitwa yao ya sukemor de 2019 ya ukambane wendre tawaipara mbelu upara majandarmu wahimi na ikarihibiwa umidze mihono mwanamma kandida utotsaulwao na wakomori manarsu amina mba wawe ne wende paro isbotizini risaha urenge responsabilite zaho rongoamba na hikaza la surihibia be harwe tarehi ya dunia na ikensa mba diktaturi mkomori baada ahidi ya mtraparezi vota buzwa mua na mvulshie watukufu banir s'avancer. On va avancer. Mtu aliomba usendra warenge jukuma wake kandida watu mana riamina mba wakomori watoka udingoni haho mwana makandida utotsaula na wakomori Mwenyezi Mungu atohafadhi Mwenyezi Mungu atohujalia zahiri asumani de alawe waye ukensie yezi ya baiti salama hiyo ama mwana makandida utoparau karisi taha ya kaumu hiso dewa jawa shemelezewa ujebshemelezwa mba kandida fulanda kapara izi voti za hilawa kandida ukubali usijorenga dhomana babo juamba wawe president wawe mfaume watwaulwa na wakomor ama asumana sulawa harwe ishiri ya beti salama ama harwe dunia isikajukuma asuman kasparongia harwansi mana isorongolo amba auwa mtu avote wana wakomor auwa wakomori wonsi mana wakatirto vote omwana makandida urenge dhomana zaho wala usudungushie makorompi unyuma babo juamba wede rais wa idaula na ikasuma nenda swangamiza babo wa Komori pia na babo yoka itoka amani julahe na wana wahe na izifami zahi babo sarwa nyese mwana makandida ili amba ni wa Komoro watota waoleu mana bandi savansi bandara avanceo na izifikra savanse usijambi amba bale ini ntongo nyangu ini ntongo titi wakomori sikubali ukandida totsaula wa peplu mana su amina ba peplu itotsaua ukandida wa he peplu babo kana responsabilite na babo yode mana ntahono wanyese haswifa zilio amba wakomori kawaziji eswifa zizo zina Dr. Salami wakati ezi voti za 2016 wakati wanadamu wazingiza mamilitera zingiza seni nzuani Dr. Salama rongamba wamde mkiombeli marae arsulunga manana renge voti zangu seni na renge karapara bersingia seni ra renge voti zatu rasfa kuwe babo le raiyo mtajaja ukenzi na naika itomba mbane Salama bolo zvoti zahe babo azalina para babo tari ngese 2016 amba bwatongo wa Komorka wasizielewa Dr. Salami yode mana azala sumana chwamba ule mtu baba jao yode mana kambana fatabakita wakati wa voti zini Salama kiombeli arongwamba wamine kasa umbeli tiulawa idunia pia itojwamba wa mtu apare zivotu wa Komoro wa mtsaua basi mtu wa ulawa babu aminsikia ombeli marae na mundunge singi ya seni Salami fijo lingi ya mamilitera warengana na uwe marae militera waona Salama kiombeli kabasi mtu asubutwa mbamba angia undrani tahimolawa abingi papie hale asinywa amba aganye watukufu nsumambia ni tarehi bani namna ilio nsumanye sani tarehi mana zoka mziji mwana manfa dupe kwa zijwazo amiri kwa jwazo bedisa wanzuanu hambie mana izo wamita vis-a-vis seni anzuani 2016 iyo de mana kwa izirta urmambieni
amba kula mtu baba aliyo harwensi yatu wokasibola nafasi be wakati usija wa wantu wa kweli wao yikamba waparezi nafasi zao babu mwana makandida deja s'avance peut-être vanta semaine prochaine lazima reparo kandida wa maranya reparo kandida maranya vanta semaine prochaine babu mwana makandida wa maranya yechelea amba peuple ya unyuma hao wawe wa devant ya peuple riskubali rukize mbeli rikubali bandara kubala marsukiza mbeli vabone kabwa ntongo yapatana na voti kusidunga morde kampanyari enra watrahi wanyawe wakubala amba wasendra seni enra wazia wanyawe mziani amba narimize mihono amba rishindwa mwanamma kandida wahikubali ufotoa majeshi yalo singia kamera za hudunga zile pia majeshi walo enda tawa uhozo bali babu wahozo de population ya Komoria na babu population ya Komori ilfo ireagise babu lazima kandida wa he peplu ni so adrese bani usielewa mbazini ntongo nyangu usenda wastike umwiso ulishe population harwa tabu mana kandida wa peplu suhuba wawe de ukaura iswa wa daula wa 2024 biidhni illahil karimu mwana nyamfa du pays kwezi. Namo mtukufu abega rajisa haonesa ye strategia rumilwa Dr. Salami ya rumia donc izo pia hakautushe yaonese yaukana yafahamishe yaukana heni utoka huja cha yake suja shati kandida kaule ongu tu salimu amri ya rengwe haki yahe au kanga ibidio haina amri kaule wa Komoro mnikau aminifu leo ngaibidio damu ichi henu wa hemaraia imdunge ebenge izo pia zomba analyze zopia zohamba ngutanabahisho wa Komori zopia zone sokana ngulammo zenyongeza ho Komori zaidi na namna ikaule uzilamu hana danna rionao mimi gambre jei ho la Faransa ni mwana mamira ukai hondi ho mfikiri au kana ndiho bwansambu upishi wao haku au kai hondi ho ibuna suya yafanyo hazi huwa sulo masiwani mimi harmweze fikra na kanizo mwana mamira harmweze siasa raibali harmweze apeli zonti pia eze mali za rumilwa eze Geneve razenda eze Addis Ababa rabira eze promesi ranikiwa mikataba ya hambwa eze guvernoma za hansiwa uachapakala mwalo iho wasarabu hamada wa mlo Faransa mlo ze stilo iho mwene sao eze tabu ziremao insi hafu mhundo bahati manzi hamabaru wa mwene shia basazi fulani ya ankili ya hangu mimi Faruk mwana Mkomoro nono rayo shikoba sifikiri kaundu wakato kane zenatija izo pia urambu wakane makuri yao pia ya chulwa pubeli ema jenora henda pia henda fisabilillah shanga bosiku Mwenyezi Mungu jorlibia heze mvura zenda nezemali razilati na haina mriali laba ya rihada Mwenyezi Mungu jomliba hini ya hai leo tifikira ukana bwamiri wadzadzaha tuwalo bala wakanga mumabani ya hole ubamiri wajuasi wakomono mboda ula haki wongo wanoembwa na hahindri haubeshelea aningwa wanao hataratibu wajua ishifara sa orjondo neze famiza nga bwana nyasi bwamiri wala hormwe bwana ya daula haki kwa ajajo to usakomod wakawajido na afon harmwe bwana yinu ani kwa jala hahorudi mfano Fahardini mfano Baruf Hurdini mbaya uto usakomori ngaba kweli ne daula haki mahafidho uto usakomori ani ngabo wanu machapakala makadra zankli za hao za daraja za juu waiwanao hataratibu ukana waje wale obo nti janyamba ulo bari ni nobo juu na kubaliana na salalu nduja mahafidho na Hurdini mbaya watu bazalibesha ngabo 40 shimzikio hivi kwa uli wa Faransa kama zone na mtaza hengo do hamon ya wale fijo la Heleni kwa kajaba zuatiwe mapesaria wakana ujikuta fijo uwazazaha tuleori wa unawa mahamengo mirandaru mahamengo mfukare wa remoni bari di Faransa wawasa Komori kwa jajo fungwa kamhula biyo hili zina la Mwenyezi Mungu wari kaufikira wakane zemali leo wako zitangi ya wafanywa tiriko na bendera warengeze mali hizo rikane kandida iniki wafunge shana mboda shahomba ngwanzi wa daula haki wendo ambe safara leo risihi si wazazi wa daula haki si wazazi wa Appel de Paris si wazazi wa Appel de Marseille
leo ikaubidi wajiponte masiwane zemalizila rakaudo tsanga wankiwa zefanywa baji na kaskete zemalizozi mtaniwa watatatu watendezani shoshambo rishurumi yao watatatu wendo wasindiwa utsedewa wabamiri bazalikana ubanya hujuru shamkini ema jeshi wajuruhu waru wawona mzazelo watatatu wazde bwana walarikuwa waona mwezi apel de Paris mkini wajoba nyakado mbili wambia turenge armu inu tire mzaze bani hoi wani lue ntine za haki za huwa Komoro shode shambo ya kubidi rishurumie wende washangere kandida imik rakubalia na ukanari mtawa aningari puwao wazazatu na wababa hatu wa mahamengu liwa unobala rabena mchene mwatose shebaya mwende mwafanye kampani siwana hanyu ngari konsole na mnainu ridu mwanani hajime ani yo sawa naka auka daula haki inu kibidike kamiliteri aukele jeshi waha polisi polisi wenda isisi amani ukumji wa haraya wopula FCD FCD wende kwa jashina wopula PGN ende ihoboa emenge kaubidi nende ha etapu na etapu ani yode mitwala mimi na kaufikiri aukane safara leo kaubidi ni mure hikma watazatu wataze kume wa Appel de Paris kume wa Appel de Marseille jabora wa hunda wenda Genève wenda wakantar mkonti rundu watazatu wa watarishe wolona kandida inikile wasihoma siwani wabalie beramu ya udaula ya haki yende ya pepe uwandu wao ngwadwa kama dawala mabeja wahendo wakati kaone wao leo wakati bidi mabeja wende shabala wendo wakati kawe sheilimo shatoka ubidi shiwalwa leo yakaubidi wake mabeja wajitamke wase Komoro wendo fanye siasa na urundumto wa Komori leo bwamiri yode manabokana wakati wa wala mhogo mruka wala chama leo wakaubidiri walo mhogo wajagwa wala ole chama bwamiri washime wala wananyasi jana wakaujihudumu wabagonzo wala mwako moririjuhe leo yakaubidiri juwa zabana risiuhe ngahulu darangwa kwa Komori na mitawa bana mbishie bwami haina mndu mwenzankili na rambu ezilonzo zirumilo banda zivi omra haulo banunda ubi nganzo mndu yake bet okare ani dabala rahara dabajeu de mndu ya jose ani nganzo mndu yake dabajeu dajo kubala ilewe jano wandu wanu hafili uwa Komori wala muheri dubo mabare wandu wanu wajana wahafili ngebidori tu asuma na zali haizara leo ribulu wa mnaforo mkiti shemna foro ngabo jimbo talala sambela mbaukana hampambano ribire ani hampambano ribire sile rakaubidi renderabu milango yinu anu mlango mtiti rabuli wao shaside tondara komweze padwe na mnainu ribire haso ntipi abenge sisi ngar kondaneo haina mbikao leo ngurumio siasa ya ufenya siasa ya uchiasumani ichisu siasa ya urisizo wa Komoro siasa ya unkasumani mvu siasa ya unkasumani ya ukana sahuru ni chaguzi siasa ya ubepare siasa ya mtizo wa Komori toma siasa hiyo ngari laaniyo na singari jo wananiyo na sikari na ulashe ngaso jingo ni mwe Saidina Ali wa kweli de Saidina Ali ulotayare damu ya haichi ya sababu wa Komoro de Saidina Ali ulotayare wa Komori wa mdunge beshe itoshahinga jola lanze sheha kio wa Komori safara leo kaina urembo wode Saidina Ali rimkubali chati de Saidina Ali ndo ambo wa Komori ukana uharaunji ya mziani na ralal au kabati shawiri na ralal haumsuonu wakatoka na bidi rashina na sine mduwa ina ralal wakarso jingoni mwahe au kawungu tu siasa ya upenya na watu wa usilamu wa uharamisha ulaani ya mrika ule umanda muislamu adorenga ufenya ya uteleza harumwe haki ya hae yamba kamnungwane haki ya hae sheitana shilale damune itihe shamdu na iwane haakli ha hikma ha biswara abenge yole wo dionzo irumilwa yori junganya nonkade he akli ne biswara yarumilwa ni fahami Said Ibrahim au kaharum ya udhaman maisha kartuliliana siasa nzima shaeze fikra za hahe ngazidunga nao nonkade rilonwo unu hakuwa Komoro ngwanzo solution wa Komoro ngwanzao ele shauri ndalibi wa Komoro ngwanzao etaratibu ndalibi twa Komoro kwa tutamraje watinze toma yawambia ukana vanu kabati bobira vanu sumani we diktatori vanu we kaisha zambilwao vanu we kaisha lakini vanu we diazo hibavoti vanu ani mrege haina ichi sosha dunia mshinka sumani namtafadhali mrenzi
bayo siasa msaidia wasuma na zali zogari zambao ye siasa muyambao kana suma na zali saharanga ni chaguzi asumani kana uruha yabo yonga msaidia wasuma na zali mumdede bana wasi mana hinri mwabaga mwanaona mumdede bana wasi mwabaga mwanzo mwane na mndu mjiche uhara wa mbani gamwanaone abi wahani mdode seze pwe febre za hani iyo hata ngamjuao le kalima la shikomora ukana ikanga we na jirani abi mukado jione saka kutupamba hindu nduranga baishe nguwa huichwazi honi doto ajosi banunga mwanzo rimwene seni okomori honga mwanzo mrambienda abo honga mrihada yao honga mjihada yao okomori wodo watuhamba eka hunjo ukana ngawe na jirani anidi ngawe na jirani hasidi baheka hujuha mrusorenga baishe mbaitambaya huchwetsozi honi yadona kanga maroha ujosi yadohamba kangu unomba hindu ekanga we mwade mrukari danzi mrudidize kango mbiro utaruhe hata umashilie mwakati hiyo ekango tsihembafu usihe ekakutina shahula mrutoenda urege baishe majuni ya huyata mabindo huwa wahunjoda hona doamba balaro wa mpogo na furi hapa yode namna ya utabisha jirani hasidi bahile wa kisiasa kaitia ukaridone sasuma nazali rweshia usukama madibana vanuma hamudunge na suhikume katina tebie vanusi karsina hindu vanusi rifmafenya vanusi hata karsina bobira no abo mbe adwimvu wole ukana rijiche machumba rambe kana longarsina nyonga bwasumani longarsina nyonga ngardozi twari mshangazi ekamja to shanga Ahmed bwa mwamerukana ijokiri watike deuxième tour ngabo wananyasi wasani diarosi kuondo mshanani aller retour 10 fois ba Ahmed msada wakana ijokiri watike aller retour alafu mruhunda atambu mwanzakili hamba kana kamjaishia Ahmed msaidi haba kabati deuxième tour samba mimi ngatido namba makalima mada yao ngatido namba makalima mada yao sirasheze hadithi za Saidina Ali ngatido namba makalima ya uriritiwa ebenga nyinyi kamjaona ya system irunula Osman Azali ngwarumeo makalima wa mshangazani nyinyi bali kamtuja mwamba Osman ya ukana nganyinyanyunga ngamjo utwa mumrunge honga mjojo ale umumle mwiti shanga mkubalo ka Osman ndio na makalima mrinditsani change na makalima ya ufede na ufenya ya ukana mketi mdojira nda wanguti hindu na ubuda mjira na masabu no ila demana rarenga abduraza kurazida rambaharena mnainu karazida mrumme abangujwana na sumani razida magujwana na sumani reka kwali reka rabo shamba ngondo wane naye shani leo ni jeri shambra baukana minga mwanzangu na artikli sasa sabaga jodi funga oye anafunduge mrena mnayo mimi na minga mwanzo Osman Azali ya rohe abotsero kawaru ikata bashero bakana na mtraiba ngabo sera tiro gwacho utrawa watu shenga swani sera shasi singaranzo wa Komori leo waili wa ukana ikumurende kiakia leo wa Komori wahisa walembelea ile shawiri zima dohedara wale jihadi shinu riwane ne siasa ya upeu riwane ne siasa ya umakri riwane ne siasa ya ndabu ya tendela na Osman Azali ebidio le reveiller rinjie mbihona mindu demano wazaza hatuna mtafaddal wakati wa ukana leo rendela gabili ya anzi ya fujari ya Osman Azali sauja ritirenge bahati nzima inu ya rijila rengeri huzu rihundu wandu walimenyele mbwana inu rihundu wandu warenge mbwana inu wafanya mikataba ya daraja ya juu waja warengo wandu ikao leo wanzo faliki doenda na wana Osman Azali karimwambia ni mfano mtiti eka leo njamo barazida huze mbwana inu Faruku abega Burhani wamekarende ngabo bahati mbili zinji kaitina buruzi develop eka mwamba mwende mwalale bahati mahunda ndai eka msona ukana hapo kwa liyo biashara rahara mwende rendera lale ekatinda bole rateze mozatu rahani ramangar sitayari haina bali dovurizwa iremebana yere maula iremebe gere Burhani ngar sitayari ze bali zo zirizi ona mrati de fahami au mradi ya razida ya Dr. Zile haili ulo na hiba na jashi na jame hemu unahiye na futru sio rulo na communication rijwa kwa Komori ngwa rishili yao rijwa kazi nufikra za rahara haini mweza akini nguelewa
shawanu wanrikao leo wanegosie wadu jodo puwezi ndukabu hizo zehamba abeko hiyo de hazi ya hatu na bozo uritini hatamu ekari jwari hunduridelo arijibulwa riunduri safiro kari ele wakane zora hambazi ishiliwa zori tina mvu wakati rare mwodo wakati liko juhari jakare ele wakane zora hamba zishiliwa tema adu iwapoza abenge na warizjidishe mvu basi si haina usikusha ngatuzidi mvu kabati hidwa au kufuru zijwamo zijoro za dingoni parie na futu rie na futu muhimu ya komunikasyon ibali ya ilo riwasilisho mbabahanu wa komori wanza kampanyi wa diso 17 November abangar tuwe kandida wa hati wakati wakati wa mabangano wakati wa hangana na mru tena henu wanzo bangano naje harumwe na wakati mtiti woi rishindane naye hafikra si upulana sideze fikra za hanyokana henu johaba numumpuwe mpuwe Dr. Zile mpuwe Razida mpuwe Metrofahami si kufuru na shiduansi fikra na raai na solution abenge wakati ngo mshashi garsi Oktobre meselo le 25 abongarsi nansi humfukare za hanyu na nyiri risindihane ezabakia weke kandidatu sari mtoa garsi na nafasasi nanyi abakati yongarsi oboju abakati yongarsi oboju ngarendaho abakati yongarsi makampani ni rochi karna humjibu na sheleka mdirumiza karta mfiabe beka wakati wako warurumiza karta wafia msishamba hiyo kiburi msaba hiyo kiburi hiyo si kiburi wallahi depuis le 5 Novembre karna humfiana akanga sinazali hafilisha risekurize rijuswa komori rijona mna rijokoda fia hati ya hatu richangire kandida ani ngasina hati zinji shaba ngasina nti humfukare si humfukare mwerurumiza gardu humfiani si humfukare mwerurumiza gardu humfiani ya utsuele wangu joelewa ewanzo eleziwa wangu joeleziwa ewanzo ritulane gardu tulana si humfukare ekasari wasileza nti humfukare hizo abongar soboju ngamjoka iho mdo haka mwana mabeka naam nisalimie wanro hatu hapo kwezi mtukufu asante mtukufu enfant du pays mode namna wazuone sa ukambane harwasku saba takdiran ne kamurongoza awa ngarjo mwambiana mbareme chinga ngarjo mzungu hadi Asumani Wazali amma harwasku saba ne kamurre murishemeza harto mwambiani tukodo sisi ngarjo rongoza ya maranya ya komori shakaritsi na mabangano tena nanyu hikangabo aliona mabangano rina siku 7 jours nekabwa mtatsa waje bani rijerielezana karsulinda taskuzo zaja mtarongo tena mabegano nulwa enfant du pays nulwa babota karna mrongozani mtojua mke hiyo amanga sina siku 7 takdiran siku 7 za wasulinda kulalo na hidwa na jebanu hidwa zanyu tside fahami tside Dr. Zile tside mbani tside Razida tside Dopite Moroni ule mbani Mohamed Sule tside wadunga yabo karina umwishiani na izidwa zanyu hizo harwasku 7 takdiran ngarjoshe meza de wakomori riremezi statistiki rireme namna lazimu rifanye bila yatu rifanye namna lazimu rtsawe ya majueri unu lazima ke defense unu lazima ke milieu du terrain unu lazima ke ataka lazima albiriltie namna inu wawe milieu waipare bulu mzungu he ataka avasantri yelewa izo derlo na hajanizo yabo ngarjo mwambiani bo haji mbai amba harwasku 7 ngujojuo ujebanu udeata mpaka voti za 2024 zeikoma derto hurongoza ama karna hurongoza neka ngawalo na hidwa rina siku 7 tayari neka wajo rongoza rimba siku 7 ama deja amina ambar faliki le goli la Asumani Wazali ngaranzao reneratie ya magoli kartuanza
ngaratia goli dzima na ikawa karungwamba igwa nzima sisi ngaranzao batu reme gwa nzima ngaranzao rifaliki goli la Asman Wazali elwa maana hisari jua ma gardien nge muade wa ili goli la Asman Wazali goli isavunzi hao munru nabo ngaranzao ritiede ya maabdi iyo de mitwala ya tukwezi na babo de imana ba mitwala ya tu de wira wa Komoru wambia manejeje rienshi harwama ha goshi nanza rienshi wakati nsohole mezi 7 kabumtako na nsohole rienshi wakati mwengi ruone wanadamu wadzihwana iziroho wadzihwana izinguo kawa tulatabafuta ribiti wakati mwengi ruone wanadamu wakotsinzo itulasha sen maori nyama maori ntibe ruone wakati mwengi wanadamu wafungwa wanadamu watolwa muji izo derisa urendera wana hansite wa Komori kwezi watukufu yabode imana amba mdawa wasiku 7 mahirongoza kamnaurishia riso mwambia namba Allah haji Allah tojore menchinga babwata ujibitse na udiduruble manale rayor suulisha mpira weke ujire menchinga mwenyewe kusibitsa mtu usijire madoa we drublu wahijire ma virgwili waweke kabwasi mtu ajao au pare haji kabwasi tamkomora huviole razizo usilisha weke ata uantu mama walio Faransa nersu amina mamdawa mwezi uno ikoma warongwa kaka waona dalili na isufu medbana babo isufu medbana wawele defensi Abdallah Agwa de milieu hajimbe swali hidataka musijipara wararubabu na tere ya ubinga majweri 20 na waili musika babu mwende mbio ta nangalia mamchoshina mbaki 90 minuti mwahika wararu mchoshina mwangaze 90 minuti babo sisi ngaranzao rangaze 90 minuti en plus ritie ya mabi na rahitie ya mabi arbitre ya renge na ikarbitre kasi ya renga rambie bibliki waluangalio imachama na mshuke terrain ribale terrain bulu kaisingajwa na renge buluasi izo de zanzao bohaji kartuanza rakawara rutere ngaranzao e population irungo machini yode mana ritahori yenye sebani kwezo watukufu wa Komori rimwambie nukambane wakati wa Victoire Busha wakati okamba Asman Wazala tauwe mana nsifikramba na ikasa haibe votizini imisafara ile PSC koma kasipashia tena risumzia anvio sizia haya risimzie misafara maana waye atojuta upashia yode namna i dunia ya mrema mato yode namna i dunia ya rema mato ntijwa atuangaliao darbini zivutwa wasungalia insia tunamna yendrao yelewa Asmani misafara ile waina koko ngalia koko liyo ambalika la kotanga la hitengaraha kula swa ipashia anvia hitanga ajazi wa untijwa ambakasi pashia babo koko waye tasawarda arambi ya manamje mrenge nsi yanyu de bwana unu Ricardo yarfanye misafara karsuipara babo tasawarta koko waye ne amtoa Asmani baiti salama yode namna ya mbwana yode namna ya usujae babo kwezi watukufu risimu aminini wanyura saka mwaja marpar rina siku 7 za wasuka marumlindeni na wasulisha hizi fikra za nyusifanye hazi amarsu amini ukamba ikweli yade hunu ikweli yade jula maraya risangani he jumla risarbiana ribana zifikra ruwasarbie wantu watwenda ngadzao imachi namna itokamba nedo watwanga dzao tarpare machi izo derzilinda warwa siku 7 na ikasiku 7 izo zipara risi amina mamtoja wanyu mtojao hajimbaye atobaki na ukaidwa hitwanwahe airenga ibula mreme yoda Abdallah Agwa mreme Yusufu Mohamed bwana watobaki babu tere wangaze bulu yo wararu elewa donc yo de mana kwezi watukufu
rita hormambi amba isarrenge banza na wasiri amini wa babatu mwarvelcheze zintume bani wamna enfant du pays risaro mrongodzeni kwezi wa babatu rimwambie namba baba ahiona umwana au wayo mmidza cela veut dire tar mwambie ni kwezi risaro mwambie namba mwana hiwa mdzade dako dzao wa babatu msurie hanywe hajimbe swali amani yatu wa baba kwezi musona wahane hakidi wa babatu msirie hanywe abdalagwa iyo hanyo jahanyo morde zatu hanyo neka kweli wa babatu msona mba haki hundo bwani musona mba kweli lazima mwangalie zilio na tanafu na uwana basi wa babatu na wa mayatu na mjersikane mihono mursaidi mana risahi ziradizanyi risara ipuar swenda mbwanani berisahi ziradizanyu zirdunge sena mrambi ya mawana rakohara ya mamsenda mawana na alkulanda mana sifikra malkulanda linbovu berangu mla wa msende wana muke morde wakati wa Saidina Ali na mchairomba ni ule amru wote wakati wa Uislamu na anyude marambia mafundi yetu ya rambia amba buka jini la peu la kwairwa amru aja awaswilia ya maislamu akatoa mtume watu aja waambia pia na maswahaba alubabu amba mbanacho shinda wa waswili vani aja shindana na amru babor saru mwambie namba ramshinda tumano azali morde hale Saidina Ali amshinda amru likafiri bovu Saidina Ali pweshitwa tena mnarsahura mpwasumanishitwa babu azade watu kwezi saru mwambie ni kwezi hawa nyude mwarsoma ya alimu amba amru aja ashemeleza pia kakweli mtasange mpeboni kakweli mkubala amba nyuma Islamu mtu na jawane kwezi watukufu lokafiri bovu jihulai la peu wanyude mwarsoma itarehi mwarsoma izi alimu so kwezi watukufu basi amru kwezi ashemeleza mbadeni dajao mara ya handra mara ya abili mara ararwa samge mtume watu Saidina Ali haelewa mba mtume watu dajongi wao tena mbala wenda wane na kafiri lide Saidina Ali arungwa mba tapreza nisendra mtume mwambia Ali uode amru morde hale mrambia mba uode azali lilo kafiri azali uwa na mvulishie hikma Yusuf Mohamed bwana kwezi patine kazi ni ntambo de mwarsomazo Yusuf Mohamed bwana Ali uode amru lo kafiri la peu uo mwenza nguvu mara ya handra mtume amwambia alambazia amru babwa oriti nasumtsade mtume asumtsade mtume ala rongoa kapsita swahaba kapsi mtu ashindao enda mkuli mbie amru imamu ala rogia marabili ya Rasulullah mtume nishenendre na mgabili likafiri lile lisopweshewo na mvulishie kweza jimbe swali ulisho kukurua hitwani beta ujabani elewa ambapo amru krabili imamu ala sainre ala mwambia la ule da amru mara ya raru mrandu wanguo hajimbe swali babor saru mregeni rimregezeni zile mka mwahirongoa ama mtaifunga mnambu zafu mtikaregea amfunga basi hiyo mara ya raru mrandu wanguo hajimbe swali babor sahinde marararu ya amru Asman wa Azali manar sumbel zinala al-kafir bovuliniru amru de Asman wa Azali marararu imamu ala rongo ambaje preza mtume ule kasuteje sheria Rasulullah bene karabani sona kalte zile jika zahali babu apata Uislamu aibu
makati maraya raru Maulana Ali akubala mbasendra yo daima na wakomori rongo ambaje Maulana Ali msada Maulana Ali rahimwende lima rakorongo ambaje Maulana Ali msada Maulana Ali msada hajimbaye kobe msada sulta msada usendo alala amba unagugurwa hitwani hajimbaye bauha be ugugurwa hitwani kaufanya risa msada mezi mara eraru mtuma arungwamba bankabushua mtuma amwambia al-Imamu Aliyu amwambia mba voila mtuma po nkemba mtia amtia nkemba yahi ambi umpanga yahi amwambia mba usendra leo banu usiwakili usilamu pia amru asiwakili ukafiri pia babo na rongwamba azala si wakili wa makafiri ya Komori pia na wasirenda uharwe jihadi riswakili ya maislamu pia namvulishie kwezi watukufu. Donc Ali awaswili tenamna hizo awaswili enda arengana na umru ampua amru ishitwa haivingi. Voilà, usilamu upare hizi nguvu zao. Iyo dema na saurende ramske asumanu wazala wakilo ya makafiri. Asumanu wazala wakili ya makafiri. Lazima wasiri bingana ya maislamu ramto ya asumanu wazali. Ile usilamu regarwa insi yatu. Manadamu adzia wanadamu na madzi. Wasi wakili ya makafiri ya Komori mwanadamu adzihao mwanadamu Islamu akoswali na izinguo watina bafuta wa Komori na Gabili watina ukarke na harara kwezi taupara bani nsizia maana ukungia na mwana mabedi tuwa wasula saharongowe mwana mpabi ile rizie. Voilà watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hauka leo yangala na tena yangala haukaya leo mtukufu abega hawaswili harmwezi hadithi za mtume neze kiswa za wakati wa mtume hauka leo vumbwe hadithi ya Imamu Aliyu na amri kao hande hata kabar wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati huo habengenga yonesoka na mbwana uyo yadi sorenga suraya na singarambo Komoro kana ngebidio rijitengeze karibu na Uislamu na mna Uislamu wakautsaha bega au kama no baada do Uislamu densi ya amri ya zaliwa de mipaka ya henti de namna yenti amri iliyo baada do Uislamu ngebidio mrano ya wanilie yenti ya hahemri atada mbora tushinda na hundaba hati rawane ko do hema Islamu ne makafiri na riteda muhasiba bude zenti zatu wakati wa mitume Uislamu wakautsaha yoti bwana ya kanyangu baba ngaro no mafundi watu wangonzwari bazize siri biroshi yoni renzatu yembwana yakatu Uislamu wakautsaha yo bwana ya kanziro hakwakati yo wakamakafiri kazi fuba zao zikamentera jana yemali yao yakamentera majana manane wakanaichiso no mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajamba na renzatu ba Mwenyezi Mungu kujorengeze sharia no rendera wana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mwenyezi Mungu kajambia mtume ya ukana rejeo ndo alale bamjorejeze sharia kumfa yakun wade ufanywa haina rogo isoka yonsi no Mwenyezi Mungu hambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ukana mawanilie ya dini ya Kiislamu muyenezi ya damu ya hanyu itihe ya dini ya Kiislamu na wa Uislamu ndo barambia bumafundi watu kwezi mtukufu Yusufu Muhammad bwana abenga garanzora mbwa Komori ukana wari msaha uda ujoju sempanga leo yambe bwa Komori na mniduga rende rawanilie yema siwa ya Komori rawanili wananyasi walwa hapa rawanili wanyasi walwa shibani wede Saidina Ali rimsahau shatile Saidina Ali yambe kana linde sharia shijije no rende side na Uislamu alisoma abedi renga dakika bashendaru babu hunusu wakati usongo huwa la kansanu yabo utekeleze fikra za hao Hamaste hilirizie ba unusema suya mtukufu. Marahaba mtukufu mwana yangu Faruk na mtukufu mwana yangu wambwana mwana yangu abega kwezi. Ne watukufu murudu ngao bano
na mrengo utukufuno nuhujande ni za khairi kamwa benze vano mjiparao hauhadi samana cheti sinata wakati mwengi sihumiani vwajini yengi munahambie li kandida mulo na umwafaka riko lazim shwara msutene hamasku 25 jusqu'à aujourd'hui na mnido reponsio imbwana eno sineta tsielo amba ifanya mari mbwana ya Gaza na Israel opposition ngobo Mahmoud Abbas na ngobo opposition ya Hamas iwanro jusqu'à aujourd'hui kapsi tamra shinda obinga resultat ma Palestinien waenshi donc leo ngono wanru vraiment ralatsa ifili swafi mana wami tirongwa tsone sida za hangu mbakabu na examen yangu wami na mfikiri mane kangu wangu wada hamwa vote wangu fikiri mbarto para beti sinda hamwa machi deja njoma machi yote na ipara yani tishindi ufanya effort tishindi uperesa te yankili yangu nasu tene mrutawai mwenyewe di kandida uhambia oni mana na msfiru wanyu ngomna avance par rapport wam ngomjua kandida msamo msutene mana kamjola marasi tu ishefoi Hamasi ngomjua o beka msikiri mamrongoa kulazimishwa mke clair murhambie wanyu muomba kulazimishwa rudi hamwa vote mutangulise mtukufu wanyu muomba razida est-ce que de kiki mana kiki aja l'opposition de kiki de nani exactement de mwenye baraka yani jusqu'aujourd'hui ngomjomu hebano ndongo mtu hadisi za mtume neno ndongo ya realite ngira mwa realite tambuza makomorien na rilisha hadisi za mtume bavuni rimlishe zo bana Jibril az exploiter bata hao ringale wasi zungwe strategie de hivi ijo shide ringe mavuna mana na mjomba kwelo wanyu mlemewa malgré tideta mwisona mana muhuduten mbahe ivirage à 90 degrés on rono erenga mbosi wabula promesse quelque part ya zama watsawar gogore na was donc na muhomioni munhambe turu moja munhambe del candidat la nyule wo bano nso souteneni leo bano dem sinabe tu mangerda mazvote ngitahanga la nguvu d'accord maraba mtukufu abedi kojo parce le courrier le 5 novembre candidat ngujora officiel au kaye pouvoir wiyo kwa datwa candidat fait tous les 6 le 5 novembre ngarto candidat tungotumjwa le 5 ziara buzimona nyankwezi wasi karsi donga strategie jazalimba azalil foiro ngoy candidat la hebozi opposition ngoy candidat latu yani wa toujours sikir na retari to jol candidat wasinger jondo azana ndao kabatira tare mbana inunga sema mfukara chasima sihu abo sisi kartina to skulona vumzi baishe 24 heures kartina retari baishe 24 heures kabata tare bas marandini gabo karsi fanya campagne rende tale 5 izinu zijifanya kampani jifanya kabati maji kabati mwenje kabati lapitali wakomori wa ulawa abo kampanya jifanya kabati kampani jisu wakomori wa mtowe kabati kampani mwana nyangu sirongwamba opportunisme wo mana wamiswa mahani mana mria zamata jato candidature les 5 c'est quelqu'un qui a ses intérêts à côté c'est quelqu'un qui n'est pas clair mais quand t'as jusqu'aujourd'hui quand tu dis dénoncer c'est quelqu'un qui n'est pas honnête risami hamguna mtume ba hungarsi masihu narkana rendez-vous meso ngarsita ya shaun ngarsi masihu na boy bidiri lawe yeso tunaona hazini fodi ndani rano kwezi msodi ndani rano kwezi watu inshallah taala gasta maraba kwezi bravo maraba ewa maraba kwezi maraba naam kwezi wa Komoro maraba menjini mwaridunga ni mjoka uridunga na mkeashiri bama udunga ijuhanga la ndrondo au kama udunga bozala wana tena harma ye fro election njema nrufu ngazi pepe yao wa ila